Pardon friends sing tini nalasinai sini Kwtal job notification omong ke sini SSC GD ni friends sing onek din nasing laimani pore je sini tini 24 November sing obno onek din ni pore nasing laimani pore tini je Kwtal job notification rekha sini SSC GD ni sing obno onek borongno nasing laijak hingga tai sing kebangma fake notification rok bo sam laijak sing video nukha tini phungrogo nukha friends omor hasingo sini je tini horo sirisibo tini salor liya horni 10ta ose upload khlayo borok website to tai apply ni link bo 10ta wono horni 10ta wono borok open khlayo inge faidi sing joto details nalainai norok naijak phano o video norok kisa naidi omongke soisoi kubui notification website ro mani inge friends o jagao kwbangmano agini hai anglia kwbangmano correction khaikya kwbangmano sing sujuk ba sini bebo chance runani bagai on notification rok tebo modified khaijaka inge friends omong ke sini constable GD sini ojaga kwbangma je sini force tomani aponi bagai inge nor ojagao apply khainani inge sini 24 tarik November ni simi sini 31 tarik December jora norok apply khlaimanai inge norok oro online apply khlaibai jodi norok ni je kono mistake rok thangka hangka hangke norok o jagao correction khlainani chance mannai 4 tarik January ni simi 6 tarik January jora 2 din inge norok omo computer based exam ngai sini February tai March 2024 tai bisi lelia inge friends norok o jagao apply khlainani sikang ang norok no kaisa kaini sanai norok o jagao apply khainani puro norok kuno tara hurata khlaidi kaham ke norok apply khlaidi বিশেষ khlainai norok ni je photo clear khaidi norok photo je kuno norok ni photo je kari jangno norok abno photo bui ba scan khai ama ke norok apply ta khaidi norok direct norok ni kaisa background norok ni nok ni wall roko phano ba norok ni je kuno ri kaisa color ni sungja kaisa wall roko phano norok photo direct norok ni mobile kaham bai buja geinai crop khlainai norok obno upload khlaidi tai signature kaham ke ruinai kalibai ruinai photo ruinai norok upload khlaidi friends nangka hingke norok o jagao romdi agi rogo jara SSG norok je kuno apply khlaijak norok ngito tai registration khainang ya norok ni agini je login ID ba registration ID by login khlai norok apply ma khainai jodi norok agi rogo mistake ngto hangke norok ni je registration nongno norok correction khlaina di friends ke correction khlaimani pore norok apply khlai di inge tam bagai hingke sing thanai rogo sini photo hamyani bagai ba signature hamyani bagai no sing onek reject thango abon bagai norok kaham ke clear photo no ruin norok upload khaidi inge sungnalani faidi joto details norok video pa sang nai tongdi ar pore jodi norok busi hangke ano comment khlai sari friends o jagao norok naidi norok eto bosor je english tai hindi bai simi se norok exam refemani tabo hingke norok tai kaisa 13 ta regional language o jagao add khlai reka Assamese Bengali Gujarat Kannada amhairok hingke sini Tripura o jara Bengali medium porjara boro English Hindi maya ngai ba buziya mano abon bagai tabuke Bangla baibo exam rnani sujog mansilai norok friends inga friends jeseng Kwtal notification sini je fake notification bai ajagono fero ajago angke sudi Hindi tai English imse rajak norok nukhna inga sini oro vacancy bo kwbangma rajak prai 95,000 by 85,000 ok rajak kintu oro 26,146 se total post oro ST ni ST chalarong ni brirong joto no rimanai friends norok chalabor rimanai buri manai joto ni no post o jagao available tongo norok sutau apply khaidi practice khaidi tai norok ni preparation khlaidi inge norok na ang je SSC ni bangla version bai norok no ang WhatsApp channel bo kintu book share khaijak tongo Bengali bai snamjak book sini SSGD ni bagai ingko jagao age limit jak norok sini 18 ni simi 23 বছর sini phainai January 1 tarik 2024 ni January 1 tarik ni bisingo
norokni 18 ni simi norokni 28 jora tui hingke norok o jagao apply khaimani tambagui 28 mole SC ST to 5 year realization mano ambagui norok 28 bosor tui apply khlaimanai Gesini or qualification do jatong friends ong norok madhyamik pass hingkeno norok o jagao apply khlaimannai madhyamik pass hingkeno norok o jagao apply khlaimanai norok ni tai kono nangya madhyamik pass tai norok ni boyos mili khangkeno norok o jagao apply khlaimannai sini exam fee burna nangya o jagao romdi burirok tai ST SC ba awhai rok hingke o jagao fee rna nangya sudu general OBC rok simise o jagao fee marnai tong sini exam center nai sing to first exam se marnai exam clear mon pore noro physical test na jangnai hingke sini Tripurani bagi exam center hingke to Agartala o nai exam center o computer lab o computer based exam sabo iko sin Tripurani hingke Agartala o nai na difference ong sungpuila computer based exam nai ar pore PhD ba PT ar pore medical exam nai oboni pore se norok merit phaimani pore se norok job mannai joto norok joto process no norok clear moni pore se norok o jagao job mannai puila sini o jagao exam scheme exam sini oro 80 question tongnai 80 ta question tongnai kaisa 2 khlai nai question mark tongnai oro 20 ta question na general intelligence tai reasoning 20 ta question 40 mark ni friendsong ar pore general knowledge tai general awareness amubo 20 ta question 40 mark ni আর পরে elementary mathematics amabo 20 ta question 40 mark ni hindi ba english je oro hangke borok ni grammar rok abo hairo phayo language comprehension type rok phayo amabo 20 ta question 40 mark ni total norok 1 ghonta ni se exam ngnai inke norok obo angkha bebongno MCQ type inke sini o jagao hindi english no badebo sing o jagao tai 13 regional language et khaikya norok bangla baibo reiman nai o jagao sini sudu language hindi ba english language subject bade inge o jagao negative marking bo tongo friends ong norok site ta saya hangke 1 mark kat ngthanai inge o jagao no sini joto syllabus ja tongo o notification no ang norok no video description no ranai norok video description no thangai norok download khainai di tai norok apply khainai ni direct link bo ang ranai tai notification ni link bo ang norok no renai gesini o jagao physical test ta mota mongnai hingke friends ong sini o jagao chula rok hingke 5 km ma khanai 24 minute by complete ma khainai buri rok hingke 1600 meter ma kharnai sara 8 minute by hingke sini high hingke to o jagao sini notice ni romdi SC ST awhai rok ni bagai o jagao 157 semi buri rok hingke 147.5 selarok 5 foot 3 inch boirok 5 foot ngangkeno ngi thango o jagao anga sini ses selarok ni bagi simi ses huo o jagao mapna nai 76 semi 5 semi jese kapano map phuli renai ngisini friendsong o jagao orop mark jak tongo 20% mark mang hangkeno noro o jagao qualified ngai undeserved bag general hongke 30% OBC ta EWS hongke 25% ekdom kom se friends song kai oro passing mani pore norok no running khaire running rok ar pore norok no medical test rok khaine document verification rok khaine ar pore norok ni job nai friends song jara agini simnation song nai rok ba phujin hamjang nai rok norok ni bagi omongka ekdom kaisa suju kotor norok oro mis takhai apply khaidi ge friends ong jodi norok o jagao apply khaipro kono problem to ha ke norok an comment khaidi tai ani WhatsApp channel link go thangai norok jotto information collect khaidi ngai asuno friends ong tei jotono han hai hambai